Ste slišali za rek slow progress is better than no progress? Torej, če boste stvari delali lepo, počasi, boste rasli, ampak ne pozabite ključnega elementa. Key ingredient, torej sol in poper, ki sta nujno potrebna, da bodo stvari funkcionirale, je konsistenca. Konsistentno, ne samo, da boste rasli, če boste stvari delali konsistentno, ampak konsistenca je tista, ki je pomembna, da stvari konsistentno rastejo. Torej, bodite konsistentni in delajte stvari konsistentno. Objavljajte konsistentno v vašem feedu, torej poste, objavljajte konsistentno vaše storije, konsistentno odgovarjajte na komentarje in voilà, rasli boste konsistentno.